ninga liphutha umthetho sisi hey mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama ngibizile lo muntu nabangani bami ngibona mina ngiyenze uyayazi kanti manje ufuna empethe mina tshela le nehlisa umoya mama brother King akuxoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ngingu-LAV Prince Lava sinkumkani abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami xoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ngingu-LAV Prince Lava sinkumkani abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngosisi omncinci lana. Usisi omncinci uthi Lava singicela ningingenelele ni-CMTV ngoba naku kuyamoshakala ekhasi lami. Khona omunye umjida nje engathi animvisisi kakuhle ngixabanisa nabazali bami. Ngicela niphuthume ngoba naku ngixakane nento sathi sisi ungawari thina singamabiza sabele la sibiza khona simeka sure ukuthi sikhawuleze sifike sibone ukuthi singakuncedisa kanjani kule nkinga obhekane nayo. Sisi kunjani? Kidane guy. Sikhona nathi sisomdala. Sisi ngiyazi ukuthi besike sancokola wona sisomncinci lapha efonini ngizama uku-understand kancinci washo lokho kushoyo yabona ukuthi unenkinga kanjani kodwa ngisase nemibuzo nasiswami ngoba bengifunda nje imessage yakho yabo ngisithi okuningi ngizoku-understand masifika lana kwaye ke ngoba khona namabukela abantu abasibhekelele la ku-CMTV engathanda ukuthi nabo bebe part of this conversation uyangithola bengicela nje ukuthi sisi uzintroduce ukuthi igama ubani kwaye ke why usibhalele namhlanje la ku-CMTV. Okay, libitso la ka ke nna Chofatso ke longwaletse because of abuto every time ampona o phelanya ko ngharasa a ntsele beke amposte ampotso re ke nna motho wa hae ene ko ntlong ba lwaleng ba rena ke sa clean ke sa etsa nthong le ngwe because of ene mshimane o ha ke ilo dlala ba re ke mshimane o a nketsa gore ke tswe mo ntlong ke se ka tlhola ke ngwala le di homework mshimane o phela mpitsa ka baby amphe tšhelete tsa o care ngkhaphe bus stop uya ukunikeza imali yo care wampha wena uyithatha kanjani my sister no ngizama uku-understand lana uthi wena usibhalele la ku-CMTV ngoba unenkinga kunomfana okulandelelayo uyakushela ukubiza ngobaby uya ku-WhatsApp every day okay ngisase nemibuzo lana kunento engayi-understand wena sisi wami okwaqala ubhuti mayeze ku-WhatsApp ekubize ngobaby efonini uzithatha phi inamba zakho ngimbuzo wami oqala lona aruthi tsele mo dichomini tsa hae echomini wena umuphi uchomi wakhe umfana oke wamnikeza amanamba akekho. Okay, umbuza yena uthini yena uMogai and uyamphendula na wena ku WhatsApp because ngeke phela mayizokubiza ngobaby emane ngabe uya ku WhatsApp each and every day meaning niyaphendulana lapha efonini. Inkinga yazi why ngikubuza kanje wena nono angifuni ukuthi manje usibize lana kuyikuthi kanti wena benizwana nalomfana manje awusamfuni it's just that uyaxoka la kuthina ufuna sikuncede ngento ngizama ukuthi ungi-explainele ngendlela engi-understandayo ukuthi mangabe lo muntu ngumuntu okustokhayo ngizo-understand ukuthi umuntu okustokhayo mangabe ngumuntu ebenizwana ongasamfuni ngizo-understand ngifuna ukuthi ungibalance kakuhle ungicacisele la. Okay, benginabangani bayi-3 bengihamba nabo every day so nganikeza umngani wami oyi-1 inamba umntombazana or umfana? Umntombazana. Yebo. Ngamnikeza inamba wathi uzoyenza ukuthi amanamba ahambe so kusho ukuthi mayefika lapho uguy wathatha amanamba ami lapho wangithesta kahle wathi he ngathi hayi uthi ngishapha wangibuza ukuthi ngiyajolana ngathi hayi ngihlala ngisendlini. Okay, waqala ukungibiza ngobaby after school ngambuza ukuthi why ungibiza ngobaby ngingajoli nawe. Okay, abantu ukuthi into everyday ngifuna ukutshela umamami mara umamami ngiyamsaba ngoba uyangishaya uyangiphekisa. Okay, abantu ukuthi ngibuza umngane wami ukuthi unika umfana amanamba ami athi iya ke ngimtshela ukuthi angiblock ngoba lo mfana ngibiza ngobaby after school mangimbona ukuthi sithandwa sami lavi unesikhathi ukuthi afake imali yakhe esikhwameni sami. Ifika kanjani imali? Wait, uyafunda lo mfana? Akafundi. Manje ifika kanjani imali wena esikhomeni sakho wena? Manje makuleni ngithi ngiyotshentsha imali ngihamba nomntana kithi sesikolweni. Ngiyakhona ukuhlangana naye. So manje emakuleni ngibheka amakula. Ngikhuluma nomkhulu so unesikhathi sokuvula isikhwama sami afake imali. Uyithathe wena nawe uyisebenzise le mali? Angiyithathi. Sometimes nginokutshela ama-teacher. Ma-teacher bathi bazofonela umzali wami cha bamfoneli. Okay.
Ibento uthi angifonele ebusuku ngitshela umama wami ukuthi kunomfana longihluphayo. So lo mfana uthanda ukuthi baby sithandwa. Hayi mama ngitshela ukuthi anginamanga mina ngithanda ukudlala. Ngoba endlini ngithanda ukuyenza ama jokes. Ibento uthi angibize everyday ngo baby love isithandwa sami ngizomvakashela nini endlini yakhe. Ngimtshela ukuthi ngimvakashela nini endlini yakhe umuntu omdala kimi. Yena uyathanda ukungiharass every time angibona endleleni uthanda ukungibiza ngo baby sithandwa sami ngizomvakashela nini sophuma nini ama out ngizomnikeza nini umuntu. Yebo. So kunelanga like ngamthola e-bus stop wathi uzolanda mina. Okay ngablock inumber yakhe wangifonela ngifone imngani wakhe ngayiphendula wangifonela yabo isikhathi ukuthi umama abamba ifoni makabamba ifoni umfana wathi ngifuna umfazi wami mama mambuza ukuthi umfazi wami ngumuphi wathi utsithi uChihu. Okay makathi uChihu mama wangibuza ukuthi nginomfana lokuhlangana naye bathi uKabelo ngathi umfana lo everyday mangimbona estradweni uyangibiza ene mina ngiyam avoid kunesikhathi sokungilanda esikolweni after school izinto ezinjalo umama wangishaya so ngibe isikhathi ukuthi ithinye inibhalele uthi nize lana nizongisiza uthi lo mfana a stop ukungiharasa aphume emuva kwami. So okay wena sisi uyasho ukuthi uke wamtshela mara wena ngesingawo approach umugayi wamtshela ukuthi mfethu ngicela uhlukane nami because manje ungixabanisa nabazali bami wenza 1 2 3 uke wambalisela lezo zinto before uze kuthini. Ngeke ngamtshela kucala wangitshela ukuthi yena kana ndaba ngabazali yena uphila impilo yakhe nami kumele ngiphile naye so ngamtshela ukuthi mama mangafanda out uzongishaya wathi akana ndaba as long isithandwa sakhe mina. Uhlala ngakuphi lo mfana la? Uhlala khona la eKasleni. Hawu khona la eduze singakwazi ukuwalka siye ngakhona njengamanje. Oh king asihambe siyombona. Siphuma kanjani wena nona? Siphuma so. Khona la? Okay angithi asikude mfethu ubheke le ndlela ukuthi mase sibuya sizokwazi ukuthi phela sipakele wrong la sipake ngakhona. Siya ngakuphi kuzohamba wena phambili nasisi wami. Ngiyozokwenza konke okusemandleni wena sisi ukuthi simncedise kule situation obhekane nayo yabo. Angithi wena into oyicelayo ukuthi simkhuze umfethu ukuthi akayeke phansi lento yokuthi ekustock nani. Nakusinto ekucala like bengibona ukuthi uyadlala kucala so yabo into ukuthi abhizi makangibiza sona ngicanga ukuthi hayi uyadlala lo muntu just umuntu wama jokes so like mangimbona esikoleni sisangenelela la emaphasejini safika kusafe mara la macabanga hayi la kukho safe sha phela angifuni ukuthi manje sithole sesikhonjwa ngeibhamu ngithole sesikhonjwa ngeibhamu into efana nale shosho bafethu kuyaphileka nkabizana ngifunana nenye out la emadoda kula emadoda le out yalana ngibona amajita la nike nayibona le out ehlala Asikho show man ngiyacheka. Angaze anikho show. Asikho show. Okay hale bafethu ngithi mhlambe nike nami uhlala khona la. Gogo uthe ubani igama lakhe? Kabelo. Gogo. Show kambani mfethu. Mfethu siyacela nje kancane la ngaphandle. Kabelo. Umuntu waphethe ipapa la sekuseni kanje. Umuntu wami ukhambana lapha. Dixie. Khambana mfethu. Ngeke baba. And then wena ekshe brother Kabelo kuyaphileka. Enkrendula zelava igama lami wena. No bakungitshelile usisi lana uthi uKabelo. Mara baby now uyangibhayisa kula ma camera baby. Ngibafone uTsuruto longiharasa. Wait mfethu. Wait. Ngilovers mina yini ofuna uyazi. Yebo. From CMTV ngoba ubona nje sama nama camera mfethu. Manje ubani lo waqumbe kangaka ama bulletproof? Ufuna ukusazi sonke ukuthi singubula ngawe wena. Ufuna ukusazi ukuthi singobani? Okay mfethu kazi inkinga ngihlonipha umnyango wakho mamela la okay angihlangane nokuthi uphuma kuphi ebale angihlangane nokuthi uphuma kuphi kanjani yabona ngisakucela kahle angikusaphe mina ngiyakuhlonipha ngithi ngicela ukuthi ngihloniphe umnyango wakho uphumele ngaphandle kancane akube noyi1 ongikhiphayo ke nami ngigcwala inombolo wait ufuna sikhuphe ngenkani wena ufuna siyilwe mhlawumbe awucishe la camera wakho mfethu ngicela usondele ngaphandle sifuna ukukhuluma nawe kahle yini manje jive mfethu ngicela ukhuphele le out laphandle sibale ngicela uphumele ngaphandle sifuna ukukhuluma nawe la because inkinga ngoba usimamele sithi sihlonipha umnyango wakho bro uyangazi yini uzokwenzani ngiyakwazi ngoKabelo yini ukhona enye into mhlawumbe odume ngayo kathathona ubani wena igama ulavasi ngiyaphinda futhi ulavani wena ufuna ukwazi ukuthi ngilavani ngilava umsebenzi wami nginyanyiswa ngamajita afana nawo ufunda naye lo mntwana lo
Ngifunda isikele esiyi-1. Ngibhekile ubona ngathi ngifunda naye. Hayi manje baby. Okay, mamela, kabele. Hey, mamela la mfethu. Nepapalasi kuyashisa sibale. Mamela. Mfethu, CMTV thina sizelana ngoba sinenkinga. Yeah, khuluma inkinga yakho baby basengena endlini mfethu manje yini? Mfethu. Yini manje siyajikela baby. Lo mntana, unangaki lo mntana? Unangaki lo mntana? Umntwana lo. Mina umntwana lo ngazi ukuthi una 21 sibale. Una 21 wena. Khasas Unangaki? 16. Una 16 years. Ngeke phela nawe uyabona yini engiyibonayo mina wayibonisa mina into engayiboni intombi yami phela lena sibalini inkinga yakho that's yini inkinga yakho okay that's why ngilana ke mfethu ngiyarenta lana uma stand wami ngavela nalabantu baka-20 kahle uma stand kumele kuxoshwe ngoba wena uyarap ingane engcini ngoba ngikhafile phela mangixoshela mina ngisipani mfethu ngizowenza kanjani yeah so manje ngihlangana mina manje uma ungasipani waye uzohlukumeza ingane uzomsupport ngani hlukumeza lo mntwana uyayicova nenyuku mangimgaya mayesigela musikantini jive unale maka uyifaka kamera mina ngicela ukuthi maybe uzocova something njengoba naye mayesigela ujwayele ukuzocova ngayi unokudlula lana lo mntwana mina naye nginokumchafukopa ngayivu matrix ifitima haki yakho nhlunga ke fitima unthiba every day umpitsa una proof yaloko mhlambe mfethu lo muntu intombi yami mfethu una proof intombi yakho ikuphi leyo proof wena ufunani ngibonise leyo proof nosebenza phi ngama ngisebenza ku CMTV and ngidila ngama proof afana naleyo wena mfethu ngiyenzeni ngimile already ngihlale phansi yibo labo ngithi ngimile already ngihlale phansi uma uthi lingabloma lingama ngenyawo mfethu mamela la ke sibali ithi ngikuthe uyalazi office mamela angizela ngizodlala la sibali angizela ngidlala wena ngathi ugcwele umdlalo Papa singenzani sibale yo plus mangibona leli soja lakho kuthiwa ngibuyele emuva empini straight ngiyolwa straight sibona leli soja mamela la mfethu angicela umdlalo and angidlali mina la mina nami angidlali no ngiyakutshela lo muntu wami no ngisemsebenzini wena ngithiwa ngicela uyakusiphaphela mfethu wena ngithe mfethu ngizodila ngawe exe my brother asela ngizodlala mina lo ngizodila nawe no angizela ngizodlala ngicela umamele omhlambe ubhemile or something ngingikawuzanga uthi mina ngishayela izolo ngishayela ubhemizolo nokumshayisa inkantini lo muntu umbhemisa intamo ngiyambhemisa lo mntwana hey xola maka uphila onlata everyday ko gating yakho sikolong ungiharasa xola maka ukhuzele kiri chop tsaka xola maka umntwana lo mfethu ifirst day yazi umntwana ngihlangane naye vasbal yazi ngihlangane naye angazi wakuthi makulene neyandawo leya kuma labantu laba ababhayisayo ngithola mina ngasitshela ukuthi naye wena unanorikabhayisa umntwana mina lo mntwana uyenza uyamazi wenza grade 1 umntwana mina ngizazela ukuthi ushaye matric mamela uzobosha ba Jessife yama matric ifewo because of gets a grade 9 Jessife yesibali yabona lo muntu yakushashaya bro mamela la bro lo mntwana yakushashaya bro mamela nje okay mina ngathi ngikhiphe something la endlini amfethu ukantwana yini inkinga phela nsesanka yona every time anilata ko gating yakho sikolo loboya lakho leli amiyeka ufuna ukwenzani ucanga ukwenzani no miyeke no yazi mfethu miyeke ihlanyisa wenzani asingene endlini school no mfethu ungazosangana silisa ngabantu silisa ngabo aniseke batho wena every time anilata ko gating yakho sikolo umpotsa horeng mfethu mamela umntwana lo ne mangiceda kumgaya 5 tiger mamela la sibani mamela angizelanga ama jokes wakho la namahlaya wakho la mina ngizokutshela ukuthi ngicela uyeke ingane nithi lo mntwana mangiceda kumgaya 5 tiger umntwana lo wathi kimi wathi yena angihlangene mina angihlangene kule 5 tiger mfethu bona wena okay awuhlangene manje kule nto zami ungahlangani no mina ngizokutshela ukuthi ngicela uhlukela ngisazobosha every time abamlata yezona uzongibophisa mfethu nala masoja wakho mina ngizokubophisa ngcono ba mfethu wena ufihle camera yakho man ngizokubophisa ngayo yazi le papa la singenza uzobe somdalile mhlambo mfethu utswe monna mama kanjani ungidla imali mfethu ujatshelata yang wena unlata sikolong ubribe dichomtsaka mamela okay wena umntwana mangimgaya imali engasona angazukwazi ukutshela ukuthi ngimgaya inyuku uthi akayithathi musinale uyaqova le nyuku ingakho manje mangiphuma nawo lethi ngifuna ukumgaya ipinkisi njengoba ngijwayele ukumgaya ipinkisi lo mntwana mina mangimgaya ipinkisi uyazichafukopisa nami lo mntwana every time dichomtsaka dimkhuza every day uqala ngwana sikolo mfethu selanga uzodlala la
Kodwa cha ngisadlala mhlawumbe. No inkinga yakho ugcwele amahlaya wena Yangidlala sipale mama mama bana ba ko classing le ma teacher bana no re ke jola le batho ba bagolo monna bana no re ke wena mangibhekile ubona umuntu omdala bro ngibona ikhehla lihaphilile ngeenhlebe elibhizi ngomntana omncane ona 16 years ethe bafuna ngibhekile ubona no uyeka ungasibuzisi ungasifakazisa into yakho lakho lele ngikhiphela amehlo ngicela ubone ifoni yakho mfethu mina ifoni yami ayibanjiwa bra mina akayibambi ifoni yakho yeah uzoyivela kana need ukuthi ayibambe ngoba umntana omncane ofocus ifoni yami ayibanjiwa bra mina yakhiva no ufuna ukuthi ufuna ukubambe yami asibone yakho bra mina ngifuna ukubona le mina bra ifoni yami bra wena mfethu ngithonga sonde ngifuna ukuyistimela la no asikho phela istimela sisishayise njengamanje ufunani efonini yami ngifuna ukuthi udelete inamba yomntana abantu inamba yakhe anginayo lo mntana ngimlanda esigela ngibuya naye uyamfonela wena ngithi nefoni esigela and lo mntana nginokuthi mangifona ifoni yakhe ibanjwe omunye umuntu ngamazi okay improve ke mama ka because of umputso rina ke jola le batho ba bagolo moya wangamtshela ukuthi ngisengibanjiswa uyazi ukuthi umama wakhe uke wamshaya umntana abantu because of wena and manje makayiphika ukuthi anijole uthi wena niyajola umama wakhe because of wena ufona into engapheli mfethu lo mntwana akatsheli already var ukuthi ujola nami lo mntwana kanti iva mfethu ngumntana omncinci lo into ongayihamba kusumntwana omncane bafuna uyayilahla kanti wenzani ufuna ukuthi mina ngiluze uzama ukuprotecta wena ngoba uzoboshwa ufuna ukuthi ngiluze into no ngizama ukuprotect uzoboshwa ntanga ngicaleke lo msangana mamela la mfethu mamela la okay mamela wena ungakhuluma nalo mamela mfethu wena yabona ngaringa nalo ngibhizi mina mfethu yabona ngaringa nalo kumanje khona la kumele ngiyakhona mamela ngicela umamela lento mara ringa nalo mamela lento ngishoyo mamela la mfethu ngizokutshela lento indingene la ingaphumeli ngale mfethu ngicela ukuthi ungaphinde usondele eduze nalo mntwana bra ngithi lo muntu ngithembele kuyena mfethu okay uqhubeke ke usondele eduze lo muntu mfethu ngithembele kuyena ngicela sambe wena nona uphinde okay uphinde lo muntu ngithembele kuyena mfethu and yabona nazi isithombe sakhe la efonini yami bra uyambona ukuthi lo muntu kudala ngishaya ukuthumelile lesithombe mbethu lo muntu lona mina mangikhuluma naye ngicela ukubona mina mangikhuluma naye ngimgaya inyuku lo mntwana okay uzosilandela asami ngeke manje uyafana efoni yeah uzosilandela sami uzothi uyofika police station yini ucabanga ungazongibamba ungibambe wena ungalinga ungibambe wena lentwana nithi ungalinga ungibambe wena no miyakenze noba yini ufuna ukwenzani yazi lentwana ngizoyicisha baba ngicale and yazi ukuthi ukuba ngizocisha ngizolidisciplina yazi ukupost isithombe somuntu without permission icala ngithi lo mntwana lo mfethu wayumposta okay wena mzala wena ujola nabo magogo ngizosijwayela wena ngiyakubuza ikhwesini ngithi wena ujola nabo magogo no Sambi ngicela siyodlula kuma wakho sithatha uma wakho siyovula icase angithi upost isithombe sakho without permission yakho yebo ngicela Sambi ukhona uma endlini usemsebenzini ubani ukhona umuntu omdala endlini njengamanje akunamuntu ukhona wena kuphela oh okay I know sizohamba wona sisi ngeke phela epost isithombe sakho without ipermission yakho uyangithola so kumele silungise naleyo ndaba siyomvulela icase for yonke leyo nto nje into engiyifuna la ukuthi ngidelete lama number la awakho okay and lo sathana kalokho angenjalo nje ayilokho nale phone yakho mfethu ngicela ungidelete lama number ngicela umbonise ukuthi amapha ama number wakho la udelete lama number la ucheck nale Facebook account yakhe le post ngayo usisi without permission okay guys ngoba niyabona sifikile lana and manje my brother uyagoloza ngiyabona nje ukuthi the way ophendula ngakhona and ngize ngidraineke ne-energy ngiyabona ukuthi angeke ngikwazi uku-entertaina lento so into soyenza njengamanje sizodelete ama number kasisi lana sicede simbuyisele ifone yakhe ngoba siyitshontshe kodwa ke yena somvulela icase for ukuthi ustock usisi and uposta nama pictures ethi ngubaby eclaima into engekho and manje ngoba leyo nto izoyenza umntana abantu if bengomunye umntana abantu kube manje uyayihenga uba depressed eyitshela ukuthi manje lo muntu uzongixabanisa sikhona I know a story umntana ke wayihenga because of umjide manje empost ethi ngumuntu wakhe engakwazi ukuthi uzoyichaza kanjani ebantwini wabona ukuthi the only thing I can do is to take my life uyabona ngoba manje I don't have a choice so mangabe unenkinga nawe mbukele mhlambe khona umuntu okusitokayo ungalibali ukuthi usibhalele lapho on cmtv.co.za ungalibali nokuthi usifollow ishe inkundla zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook sikhona yonke indawo we are CMTV ungalibali ke mbukele wami ngikuthandayo ukuthi ucofa subscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakabanye abantu abadinga usizo la ku CMTV ngiyithanda nonke lapha emakhaya mfethu ngicela isithathe telefoni ngicela ubuyisele telefoni yamthitha ngicela umbuyisele ifoni yakhe engathi si-20 phone umtshele nje ukuthi besisele ukuthi sizomxwayisa simkhuze ukuthi akahlukane nengane phansi
ile nto besizele waqhubeka uzobona ke ukuthi kuzokwenzakalani mangabe uyaqhubeka uyayenza leyo nto ngiyanithanda lonke lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode ningali phutha umthetho sisi hey mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama ngibizile lo muntu nabangani bami ngibizile mangimbona mina ngiyenze uyayazi kanti manje ufuna mina tsheka le nehlisa umoya guys mama brother King Molweni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ningu LAV AWS Prince Lava sinkumkani abanaziyo bandibiza ngo Mr Nzokulayita mshanami